بص احنا اخرتها هنتكلبشوا مع بعض، انت فاهم؟ Do you speak English? Something. I'm from Bangladesh. Bangladesh. Do you speak English? No, something. A little bit. Not even a little bit. سايب- ما هو ده سايب البيرفكت العالم بقى. أنا كله كنت عايز واحد- يراعي واحد يا اسطى، ما هي دي بنجلاديش. الفكره، انا عايز واحد ما بيعرفش يتكلم عشان انا اكلمه لغه انا مش فاهم، هو مش فاهمني وانا مش فاهم. طب تعال اهو في ناس هناك اهي. ايه بنجلاديشاني دي؟ بيلاقي يا متن. خد يا ياسين كده، طلعوا الكلب ده بره يا جدعان. ادام الاستريم عندي شغال يبقى هو شغال. نامو. فاموس يعني اشحنوني بقى كده، هيوروني الشات. انا عايز ابس في الشات يا جدعان. Ragazzi, una serie italiana? Sì. Ok, ma ci vedi da fa o c'è stata di fretta? Abbastanza. Vabbè, allora niente. Ciao, buona serata. Buona serata. حاجة على الجو. عايزين حد فاضي يا جدعان، عايزين حد فاضي، واحدة فاضية. هي الخلا اللي جت، لا بس كبيرة. خلا؟ مش هتنفع. لا، احنا عايزين شباب. ناموس. فاموس. في بص في حفلات هناك اهي. في حفلات هناك؟ يلا بينا. فاحنا نروح ندوسوا مع الدايسين. يلا يا باشا. وان شاء الله ربنا يكرمنا. ان شاء الله ربنا يكرمنا، ان شاء الله نلاقي حد يتكلبش، نلاقي حد عبيط نكلبشه. تيجي نكلبشهم بالعافيه؟ vieni incastrato con me per 20 euro. Perché ti hanno arrestato? Sì, Sei scappato? sì. È scappato la polizia. Andiamo, andiamo al commissariato. Ma che no, perché? Siamo a fare una live stream. Ci sono 1000 persone che stanno a guardare. Ma dove? Su Twitch? Su Kick. Che è chi? Sì, Kick è una piattaforma più forte di Twitch. Davvero? Non lo Se sapevo. vuoi venire 10 minuti, pre. Ma che noi danno a casa? Devo... Sicuro? Certo. È un'esperienza nuova. No, guarda, già ci ho avuto a che fare. Vabbè, ciao re. سمعت قال لك ايه؟ سمعت قال لك انت فهمت يعني ايه؟ اه بقول له تجربة جديدة، قال لي لا دي مش تجربة جديدة عليا، انا اتحبست. الدنيا. ماشي، احنا هنبص الاول لما لقيناش تيجي نتكلمش على الصبح. ده هم معاهم كلبشات. معاهم. مش محتاجين. اسالهم يا اسطى لو دي شغاله. ده ما فيهاش هزار، ده هم شغالين يعني. احنا خلينا نروحوا سينما يعني. كفايه اللي احنا نكلبشوا البيت مش هنعمله. انت مش لو مش في مصر مقدرك. وماشي بكلبشات زي كده يا اسطى، انا اعتقد يا جدعان هو الموضوع ليجل ولا الليجل؟ شات الموضوع ده ليجل ولا عادي؟ ينفع امشي بكلبشات كده في الشارع؟ لا لازم نسال. يو جايز امريكانز وير ار يو فروم؟ اوكي يا نهار ازرق على الراجل كده يا جدعان، احنا كنا عايزين نسال. قالت سانكس؟ ده بتقولك سانكس. يبقى كده عايزاني وش. خش عند زحمه. تشاو بانجلا. اوه Non è video. لايف Guarda. لايف No, no. come no? Come no? Non si può registrare qua? No video. Live, no video. No, non è live. No live, no video. No. Vabbè, Posso nascondere qua? Che la polizia... Polizia sì, quello non è live. Per favore. Per favore. خلاص يا عم. ماشي، مش عايز خلينا حتى نستخبى عنده، دي اخلاق البنك يا جدعان. لازم يا اسطى حد بقول لك ايه، تعال انت اللي هتتكلبش معايا، مفيش انا ماليش غيرك، تعال بقى. بس مين اللي هيصورنا؟ No, ma che scrivi? مش عايز؟ No. ميه بس يعني. هات ميه. فوق كاميرا. هات لنا ورك كلاب. فراخ؟ اه كلاب. هوت دوج. تجربة نجحت؟ He's my friend, he's a cameraman. So I'm on Kick right now, I'm making a video. It will be on YouTube. If you want to be a part of this video, we will like be like sharing it together. And you speak in Chinese and I speak in Arabic. Different languages. I'm not in a hurry, but we gotta talk a little bit because I gotta tell him. You're gonna talk about it? Yeah, we'll If you want to do it, it's going to be a great video. It's going to go super viral. The problem is I have only one handcuff. Yeah, only one. Yeah. It's like I wanted to make it in 4, but I only have one this time. It's also paid. You will get paid 20 euro for 10 minutes. What's your name, by the way? You? Okay, nice name, bro. My pleasure. Say it. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, check out him. If you want to make it 10 minutes, 20 euro,
But you have, there's only one rule. You have to speak in Chinese. No Italian. And I will speak in Arabic. No Italian, so we'll not understand each other. Wait, so we're just talking to each other or we're talking to others? No, we will talk to each other. But I don't understand you, you don't understand me. That's the point of the stream. هو صيني هيتكلم بالصيني تمام وانا هتكلم بالمصري وهنبقى متكلبشين مع بعض وهنشوف احنا هنعمل ايه بالليل في روما تمام. Wait, do you make ولا بيشبك بالظبط يا سيف. Bro, do you look like Asian, like Korean, Chinese? Like my Korea معقول. Do I look similar to Asian people? Because they always call me Korean. Like, do you know Korean people? I know. Like Squid Game. I'm just thinking about it. They calling me Squid Game. Yo. Yeah, I swear. You wanna make it? Good. Let's go! What's your name? Right. We found Ray. What the? Bro, do you know Kai? Kai Sinat. Ray, Kai Sinat. I don't God did. China. 2 days. I came here from France. I went to I went from China to France first, and then from France to. Okay, have you ever done anything similar? Any experience? Like, No. it's the most strange thing you've ever it's done like in the your first time time. ever. It's the first experience I do. Like, bro, it's insane. انا هذا عشان It's المايك. crazy. It's crazy. Experience started. Stream started. 10 minutes. هات على 10 minutes. Okay, 3, 2, 1. Count. Let's go. Let's go. يلا بينا. You home? يلا بينا. نيهو. حاول بقى انت تعالى من قدامنا اصلا. احنا كنا عايزين نجيب بيتزا صح؟ اه. عايز تروح فين بقى دلوقتي؟ 我听不懂你说啥呀！我操！ ايه؟ لا انا دلوقتي عايز اتمشى، تعالى نتمشى نروح نشوف اي حاجه نركبها ونشد مثلا اتوبيس ولا حاجه. صاحبك فين؟ صاحبك مش هيجي معانا؟ 我觉得他应该会拿， صاحبك صح؟ اه اوكي. 我觉得他应该会拿着披萨跟你。 انا مش فاهم منه حاجه. يا نهار ازرق. قول له ايه؟ اقول له يا جدعان كلمونا طب بالصيني، اي حد يتكلم بالصيني يا جدعان يقول اي حاجه. اصلا مش فاهم اي حاجه باللغه الصينيه دي. تعرف تغني؟ 我感觉我感觉我会说英语。 عندك مهرجانات في الصين زي حمو بيكا. انا حبيتك وجرحتيني، انا صنتك لكن خنتيني، انت اكيد مش بتحبيني، ليه من الاول عذبتيني. 我觉得你在说人民。has it ding？ لا مش كده. انا حبيتك وجرحتيني، انا صنتك لكن خنتيني. ايوه بالظبط. يا ابن اللعيبه عليك. ليتس جو. يا اسطى بس الدنيا هاديه خالص. It's very calm here. English we can speak We can speak English? a little bit. Yeah. Okay. When I like a word or two. bro, what do you think about Rome? أهم حاجة الكلبشات باينة. Hot. Hot. Oh my god. But how's it in China? Like, is it hot like here? Hot. Hotter. Yeah. What? يا نهار أزرق. أنا عمري ما رحت. But China's cool, right? Yeah. Like, No, man. no, but it's beautiful, bro. I've seen some videos of. I thought you were talking about the weather. No, Yeah, it's cool. yeah. It's cool in general. Like, Yeah. this disco parties, this Yeah. stuff. We For got real? it. Yeah. Okay, so they know how to have fun in China. Yeah. Here in Italy, I think they don't have so much fun. Like, look, it's 8:40 p.m. and no one in the streets. It's empty, like a desert. Oh man. Yeah, in Egypt, have you ever been to Egypt? Well, I've been to some Arab countries, but not Egypt. I went to like United Arab Emirates. Emirates. Yeah, you have been the there. Emirates. Okay, it's amazing. It's amazing. It's amazing. But in Egypt, 24 hours, people in the street. There is a lot of noise in the streets. 24 hours. 24 Always in hours. Egypt. Yeah, always in Egypt. Bro, Egypt is the greatest. Not the greatest, but it's one of the greatest countries where you can have fun. People are friendly. People are funny. Yeah, I actually got. إيه أهلاً. سلموا عليهم بالصيني. اوكي let's like عايز اقول له let's نستغل that we are handcuffed and you teach me Chinese words and I teach you Arabic words. Got you? Okay, let's go. What you want to teach me in Chinese? Like something I can say to someone. But friendly. Okay. Friendly. I was just thinking about some bad words.
Okay. Like, wait. Wait. My What chat y'all- is typing something in Chinese. Can you translate it? 精神紧张扣子。 What is he saying? He's talking about like Is it Wait. bad thing? 精神紧张口才对。Bro, what the fuck? Is it good or bad? It's not bad, but I'm trying to. 精神紧张，口才对啊 Hamza! Huh? I don't really got it. How to say shut up Hamza in Chinese? Shut up. Shut up Hamza in Chinese. How to say it in Chinese? 闭嘴。 Bizui Hamza. Bizui. It's so hard to pronounce Chinese words wrong. Egypt is Egyptian language is more سهلة. In Egypt we say اخرس. اخرس. Yeah, that's it. اخرس. اخرس is like shut up in Chinese. اخرس. Yeah. It's more easier. Yeah, easier. So where do you guys live here in Rome? Just. You have some just that bus. okay. I got a house. Here nearby. Yeah. Okay. So I'm not going so far. Let's go. فاضل قد ايه? How many minutes left? What time? I don't know. I give you 5 minutes. 5 minutes. Yeah. Bro, I feel like I know him since years. 大疆， So like You can put it here. okay. 大疆。 Yeah, 5 minutes handcuffed with someone. It feels like يعني يا جدعان انا هشرح وانا بكلمكم انجلش ليه يا جدعان؟ ان انت متكلبش 5 دقايق مع واحد تحس ان انت قاعد معاه كتير قوي لان انت متكلبش فاهم احنا مش Oops. No, don't worry. Sorry. Alright, good. Let's go. Good. We good. Okay. Where do you wanna go? This side or no? We just okay. Is this side right or left? Let's do rock paper scissors. Like. Bro, he can make content. He can make content. يلا. Rock paper scissors. ماشي. هنعمل طوبة ورا مقص هنخش يمين ولا شمال؟ Okay, you wing here. I wing here. انا هروح هنا لو انا كسبت. Got. تمام. انا هروح انا هنا. انت هتروح فين؟ ماشي. 1 2 3. Wait, again. 1 2 3. ها سكو يا ابن كسب يا جدعان. يعني كده هنروح هنا يمين. بقول لك ايه انا هاخده واروح شمال يلا ونشوف بقى مين اللي هيشق مين اللي يزق اقوى. في واحد كاتب بالشينيزي. واحد كاتب بال ما يشترن دي انتوا خد ايه ده جه معايا ده مسالم. Yo, is this side or where? Okay, yeah, this side. Should we go? This way? Let's go. يلا بينا. بس هو ما بيتكلمش صيني، انا عايزه يتكلم صيني اصلا. One. تعال لسه ناخد صورة؟ يلا ناخد صورة؟ Let's go. يلا بينا ميموري يلا بينا يلا بينا يلا بينا يا ري خش انا لقيت ري يا جدعان هنتصور ازاي اصلا؟ هبدا امسك كده بس على اذنك. How does it work? اوكي ماني هير تمام. You got? Yeah. Okay. ليتس جو يلا يا جدعان ناخد صورة مع ري. يا جدعان ما بفهمش انا صيني ما بفهمش I don't understand Chinese. ري help me. 伊斯兰堡。 Huh? It's like is keep repeating the word Islam castle or something? It's like a good thing. Yeah, the temple. يا ولاد يلا يا جدعان. Wait, do they give us الباقي؟ عايزين الباقي يا اسطى. I think it's here. هنا بتتحط هنا؟ طب وهيدونا الباقي؟ استنى عايز تسال الفلوس. ايه؟ من الزرات اللي بتشتغل. Oh, I got it. Which one are we gonna do? Let's do what is the last one? Photo and Yeah, this one. But it seems like it's not working because you see the red words.
اوكي ليتس جو ان انا ممنكع هذا انت بتقول ايه؟ ذا نص في النص. This one. يا Okay. اوكي. Should I go? I know. I don't understand Italian, man. Why? Conferma il tasto Let verde. me translate that. Ah, ecco. هنترجم. Let's see. My God, it's very hot here. Yeah. Bro, let's go take some oxygen. Oh. اوف يا نهار ابيض مش شغاله ولا ايه؟ No, I want to take photo with Ray. طلع الكاميرا هنا. تعالى زوم هنا بنترجم يا جدعان الكلام الغريب اللي احنا لقيناه. 1 minute. Okay. 1 minute. 1 minute. Yo. Yeah. To obtain your digital photo, you must accept the otherwise the only. Press the button. Arrow up. Okay. Ah. It worked. Let's go. Let's go. Let's go. Oh yeah, you should do that. Okay. But they don't give me a chance. انت معاك 10 دايم ايه برو هناخد فوتو بقى والزفون هناخد فوتو بالموبايل هنصور بالموبايل بقى يا جدعان نتصور كده thumbnail. Let's make a thumbnail. Like a thumbnail. It's a cover for the video. Cover for the video. Oh, Yeah, okay, like- got it. Like, maybe I'll get that pizza. Yeah. Yo, dude. Pizza? Yeah. عايزين على البيتزا؟ Yeah, I'm gonna do that with the pizza. Yeah. And me, how about me? With the water. not me. Okay. جامد دبيوز يا جدعان في الشات كده التايم عدى. Time's over. Yeah, time's over. I'm over. It was a pleasure meeting you. Yeah. Ray. Wait. Sad my bro. I will have to leave you. It was a pleasure. Good Good time. day, man. يلا بينا فكنا ازاي؟ معاك مفتاح؟ هي لا ضيعت المفتاح؟ ذكي. والله لسه هتوحشني اقسم بالله. والله هتوحشني. كان من Why don't اسعد. we take a for you? My dad will do that. والله انا فاهم عارف انا حاسس بيه. والله بس انا على قلب يعني انا على عيني كنت يعني نقعد معاك اكتر من كده بس معلش. Boom. Guys. Boom. Yeah. لا Show. Boom. we are free. Yeah, dude, that's We are free bro. It was a great experience. Let's take a photo. Bro. Sorry, dude. Let's go. with Ray. دبليو ري يا شات. دبليو ري انا عايز الشات كله يسبام دبليو ري. دبليو ري يا جدعان في الشات. Bro, you can also take my Yeah, I gotta social follow media. you. Yeah, you can see the live then and you can see the video. Yeah. دبليو يا جدعان دبليو ري انا عايز الشات كله يسبام دبليو ري يا جدعان. يلا بينا. If you have Instagram. Yeah. Yeah. That's Okay. my account. You're going to see a lot of viral clips as well. You're definitely gonna get go viral. Yeah, we will. Wait, I got to open the video. Okay. Yeah, Just got you. Yep. Okay, tell me your name so I can see you. What's your name on Instagram? This dude was an eye. Okay. Wait. Okay, Got I it. got you. Yeah, we'll remember Okay, it. cool. Thank you so much for this great experience, Yeah. bro. Okay, so can I take it? Oh, yeah. Thank you, bro. Go ahead. Have a great day. Have a great night, Good day, guys. good day, Enjoy. good day. Oh, wait. I forgot something important. Yeah, امسك كده يا اسطى. هات الكاميرا بقى الناحية التانية ولا حاجة. امسك دول. تمام. It was a pleasure, my bro. This is the challenge. You won the challenge. You won the challenge. Oh, by the way, I love your jeans. Thank you, bro. I love your style. Bye, You too, guys. Enjoy your day. دول؟ احنا هناخد حد تاني؟ اه انا في طب نص لا بس مع ما ينفعش. عارف ري ده يا اسطى الواد
الواد ده لو كان واخد على الجو شويه، احنا لو كنا مثلا زمان قبل كده عملنا الاستريم ده كان هيبقى جاحد قوي. لو كنا قعدنا كمان نص ساعه او ساعه الصبح. هو مش هتحرك لسه ولا ايه؟ هيقعد له. طب انا جعان فشخ. وانا والله هموت جوه. مفيش دفع يا اسطى. المره دي مفيش دفع؟ نو. يا الدفع على الرف. ايه ده؟ نخليه بقى اللي هي الاضاءه اللي هي ابيض في اورنج دي. البتاع ده بيودي على فين؟ نو بيطلع من هنا. تعال ناخد لفه بقى. الله ايه ده؟ ده بس كده؟ طب يعني هو يعني تبذير وخلاص يا اسطى؟ هم بانيين كل البتاع ده عشان يطلعك بس الناحيه الثانيه؟ مستحيل. بيطلع الناحية التانية وبيطلع بره. لا ده اوتيل يا عم. اوكي. الله ده ايه ده؟ جراج. جراج؟ تعالى نركب. اركن الكوتشيات بتاعتنا. حاطين مسجد. ايه ده؟ كنت شاب بره. ايه ده احنا طلعنا فعلا الناحيه الثانيه. ايه ده؟ طب ايه الهبل ده كمان؟ طب ما كنا اتمشيناه. من فوق. هو تبذير وخلاص. هي الحاجات دي شغاله ولا بيضحكوا على الناس؟ بيضحكوا على الناس صح؟ مش الحاجات دي مش شغاله. لا انا عايز اكلم امي بجد والله ما بهزرش. 012 استنى اتصل لك. ده مش شغال. دول بيحوروا يا اسطى. ولا احنا لازم نحط فلوس؟ خش كده. اما اكيد مفيش فلوس يعني. بريد؟ ترنيت على امي؟ لا على امي انا قلت انت جبت رقم امي منين؟ يلا بينا. هي هفله. ادو. لا. Gracias. Niente. Allora vedi di Hai muto qua, lei? io non parlo inglese. Ok. Vedi qua a destra Sì. dove c'è il gelataio. Vai di qua, c'è un ristorante e c'è il bagladino. Thank you. E niente ragazzi, come vi chiamate? What's your name? My name is Saif. Paolo. Da dove sei? Nice to Del meet you. Marocco? Egypt. Egitto? Yeah. Inshallah. ان شاء الله. تسلم غالي. على السلامة. السلام عليكم. Saluto a te. Salam alaikum. Saluto a te. اوبا. ايه ده؟ سحر عيون واصحاب. بقول لك ايه احنا المره الجايه بعد كده لا، أنا نجيب بقول لك كلام. إحنا الحاجة لا، الأصفر دي نجيب بقى مزغللة. يا اسطى ايه اللي هو البتاع اللي الطوق ده يا جدعان شات. المره الجايه شات لما بسم الله ما شاء الله. المره الجايه شات هنجيب البتاع اللي هو بيتقفل هنا ده في البطن زي بتاع شندت وجزر. طب بقول لك ايه؟ ونجيب 4 نتكلبش ب4 بقى. يلا ايه التجربه دي. يا عم سكنتها هتروح فين؟ دول يا اسطى هقول لك على حاجه. احنا كرجاله انا ممكن اسيب صاحبي عادي واقول له روح اعمل التجربه دي، لكن البيت يا اسطى بيبقوا لازقين في بعض. لا ده مش يعني مش شغل تجربه دول بيخشوا فاشلة. الحمام مع بعض. مع بعض. تجربة. يا جدعان اقنعوني ليه البنات بتخش الحمام مع بعض؟ انت اصلا عمرك فهمت المنطق في ان هم يخشوا مع بعض؟ بتفهمهم يعني مثلا. بتقول لك بمسك لها الحمام، بمسك لها الباب. يعني الباب مش عارف يمسك نفسه. يا هنا انت تعرف يعني. هنا. المهم تعالى من هنا. انا حوار البرجر ده داخل دماغي قوي بصراحه. اصلا انت بتشوقنا اصلا. تدب ادب. احلف والله. يلا والله. يلا والله. يا عم يلا والراجع يبقى مش راجع. نطفي النور. يلا اطفي النور. هاي. يلا نقعد ناكل وندردش مع بعضينا وفكك من بنجلادين وفكك كمان من Ciao. Ciao. Si ancora aperti, possiamo? Fino alle 2 sì. Fino alle 2 sì. Fino alle 2? Sì. Poi ci sta. Tanto tempo. Cioè perché è il primo posto che lo vedo aperto in Roma fino alle 2, che di solito chiudono alle 10 per questo sto qui. venerdì e sabato alle 3. Mamma mia, ci vengo qua per sempre. No, vieni alle 3 perché dai una cazzotto a bacio. C'ha ragione, ti capisco. sta كلام في شوف انت جاي معاك بيه هناك. مش بس اهم حاجه البير مش جاي معايا لو بيه. اللايف معلقش هنا والكواليتي تمام هيبقى فل قوي يا شباب لو اللايف علق قولوا يا شباب. اذا مش هعلق. احنا عايزين Quello sì, ايجيبتو. egiziani. Salam alaikum. السلام عليكم. Mangiamo qui e portare via. Mangiamo qua. Mangiamo qua. Ah. This one. Yeah. Questo. Questo YouTube. Poi c'ha l'Instagram Kick, la piattaforma con cui sto adesso. Fa la live. Sto a fare la live su una piattaforma che si chiama Kick.
Ja. عرفنا اذا فاهم حاجه. عرفنا اذا فاهم هي حاجه. فعلا مش مشهورة قوي. لا فهم من الكلام اللي اه بس مش فاهم المنصة. يا سيف كلم مودز ليه في ايه؟ في بيحصل في الشات يا جماعه؟ ليه اكلم مودز ليه؟ في حد الساعة أول ما جت 8 كله اختفى. عشان المنطقه ديت ضلمه مش لاقي حاجه. ضلمة ايه؟ ما ينوروها يا اسطى، ما معهمش فلوس. انزل كل سوا دلوقتي. مين ده؟ كل سوا. مين اللي هينزل كروسيه؟ احنا ننزل كروسيه؟ لا انا بكلمك انت. اه الكروسيه هتلاقي فيه ناس دلوقتي. مليان. شات الستريم بيقطع ولا لا؟ بيقطعش صح؟ شغال تمام والصوت تمام صح؟ الراجل ده مستغرب من ايه؟ في البيت عندي بقى يوم من الايام بس مش عارف امتى هعزمك على اكله مكرونه بالكبده اللي انت عملتها لنا قبل كده ايه؟ جامده. مكرونه ابيض. دي كانت اجمد حاجه انا اكلتها. كنت عامل لحمه مع مكرونه بقى بشاميل. اوف يا اسطى محتاجين مودز الشات زباله، الشات زباله بيك انت عشان قاعد تستريم يا عيله بارد يا ايتم، ما خلاص كتبتها 300,000 مره، في ايه ما تخليناش نتعصب على مين؟ على المستفز كاتبها 750,000 مره. انا عامه مش مع اللايف اصلا وانا الحياه انا في اكل مترجم معاه. تمام حلو. طيب احنا محتاجين نلاقي المترو. لا طب انا ممكن نسال بقى. هوبا. لا يبقى نسال بقى. لا نسال لا مترو. English. انجليزي. انت بتتكلم انجليزي كلمه. ذا مترو وير ذا مترو؟ Yeah. You had no idea. Okay, I like the accent by the way. يا نهار اكبر على القعر. بسم الله ما شاء الله. وانت مكسوف ليه يا جدع انت؟ انا سالتها يا عم. هو المترو بس اللي وير ذا هيكفي؟ مترو؟ ما انا بعد كده قلت لها لايك ذا اكسنت بس ما عبرتنيش ولا حتى قالت ثانك يو. قالت لك ثانك يوز. قالت؟ والله؟ جمال السلام. طب ازاي احنا لسه جايين من هنا؟ تعال بص الطلعه دي سيبها لنا بقى. باهي. ماشي ربنا يستر. الكاميرا مان هيراوغ؟ سك في احمد اخوك ان شاء الله مش هنضيعه يعني. ماشي. Ciao, ma scusa, la metro dove sta? Ah, non capisci italiano? Ma dove sei? Where are you from? Tunisia. Eh? Tunis. تونس. ما allora طب ما انت تفهم عربي no? انت يعني ما بتفهمش. مش عارفه المترو فين. استنى. اسال مين ده؟ انت مش عارف. لا مش فاهمانه ايطالي. لا اسال عن المترو. فهمانة. فهماك. تفهمانه؟ مترو هنا ما في. مفيش. والله ما بعرف. خذ البس وبعدها بتفوت شيبرو. شيبرو؟ انا راح روما، راح نزل روما، راح كورفيرو. مين نازل؟ كورفيرو بعيد عن الحته هنا يعني. تعال يا نركب رب. الاتوبيس ده يا اسطى تصور. وشكرا على السلامه. ممكن نركب الاتوبيس ده؟ يا عم اتوبيس مين يابا؟ يلا مش انت ماشي صدقت يعني؟ ولا ايه؟ عرفت منين؟ عليك. عرفت ان هي مغربيه. عرفت ان هي ازاي؟ يا ابن اللعيبه. عليك يا اسطى الحاجات يا ديت جدعان. ما الكاميرا ولا لسه كده ابوك الشيبس حتى. ولا اي ده هو نفسه. ما هو ايه الهبل ده؟ هو ميجوس. Ma perché sei arrabbiato, amigos? Perché sei arrabbiato? Perché sei arrabbiato? Io non fare video. Non è arrabbiato, hai capito? Tu perché non chiedi quello sempre video? Va bene. Ma allora Non va bene. sembra volevo fare video. Non va bene, hai nessuno- capito? e nessuno me l'ha Prima detto- domanda, hai capito? Prima domanda. prima domandare Sì. poi registrare. Sì. Hai capito? Non va bene, E quello lo so quello dici. Va bene. Va bene, non sei arrabbiato allora. Non è arrabbiato. Io ho mangiato là, nessuno ha detto qualcosa. Ragazzi Ma vi prego la metro.
Sì. Perché ci hanno fatto girare tutta la zona. Direttamente tra 5 minuti. va Ok, bene. sicuro? Sì, sì, sì. Sì, sì. A posto, grazie. gracias. 5 دقايق قدام. بقى احنا عارفين الطريق بس بنحب نتزاول يعني. نسلي طريقنا بقى لما نوصل. يا بنت انا كنت حلو المكان ده، تحسه عامل زي القهوه ابقى نجيبه المره الجايه ان شاء الله نزور هنا المره تحس ان انت في الشارع ده يا جدعان، تحس ان انتوا ماشيين في الزمالك في الشارع ده. انت اكيد عارفه فين المترو بس مش عايز تقولي. سكوزا ما انا مترو سامبري ديكو دلوقتي. احنا عايزين نعمل فيديو من اللايف ده يا اسطى، نشوف احنا سالنا كام مره على المترو. بتلوموني يا اليوم عم المترو ممكن نلعب. اليوم اوبا لو شفتم عيني حلوين قد ايه هيقولوا انشغال المترو يا سهد الليال المترو يا باولو وصلنا المترو يا باولو. مش كتير عليه تعال عدوا من وسط ليه ما احنا اهو ما هو ده ولا ده؟ هما الاثنين هما الاثنين. طب تعالى نركب بقى تقريبا. الله وصلنا. احنا ممكن نختم الاستريم هنا يا اسطى. ها؟ ممكن نختم الاستريم هنا لان احنا لو نزلنا هيفصل ويعلق. تمام بس عايزين احنا اخواتي كده عايزين ناخدها جري يا جدعان. احنا وصلنا كده احنا وصلنا اخواتي. الاستريم يا جدعان يعني احنا عملنا تشين توجيزر. انا كنت ناوي اعمل تشين توجيزر بصراحه متكلبش مع شخص لمده ساعتين كاملين، بس بما ان احنا اتسوحنا وزي ما قلت لكم طبعا الراجل البرتغالي المفروض كان نازل معانا اللي احنا المفروض كنا هنتكلبش معاه لمده الساعتين دول، سوحنا على اخر لحظه ومش على اخر لحظه كمان، هو لحد دلوقتي ما بيردش علينا من امبارح، فاحنا اتسوحنا. والحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا عرفنا نظبط مع الصيني مع راي. شاوت اوت لراي يا جدعان، دبليو راي يور جريت بيرسون. دي الرساله دي لراي اللي كان بيكلبش معانا. كلبشنا معاه لمده ربع ساعه بالظبط، بس كانوا يعني دول بالنسبه لي اجمد ربع ساعه في الاستريم يا جدعان. وبس كده فار ليتس جو.